Bay, kinsay imong piliun nga presidente karong umaabot nga eleksyon? Kinsay dako mohatag og money, maoy akong pilion. Kay balo ba ka bay? Kung ibaligya gani nimo imong buto, ang imong pagkatawo barato pas ginamos. Unsay barato pas ginamos? Kay balo ba kabay nga 500 ang palit sa boto ron? 500? Hehe. Himuan na lang ng 1,000 bay para mo mahal-mahal o gamay. O, ingon ka barato pas ginamos. Kadako anang 1,000 ka pesos? Pila man katuig mo lingkod atong presidente? Unom. Sa ato pa, 1,000 divided by 6 equals 166. Huwag pasabot, nagtuig ka bay og 166. Karon, pila man ka adlaw ang usa ka tuig? 365. Sa ato pa, 166 divided by 365 equals 0.45. Buot pasabot bay, nag-adlaw ka lang og 45 centavos. Buot ipasabot bay, kung ibaligya nimo imong buto og 1,000, sama ra nga gaadlaw ka lang og 45 centavos. Barato pakas ginamos. Oh, gihatag na di ay ang inyong card sa school? Yes, Nay. O good news, Nay. Wala na ko'y line of 7. Mao ba? Be, patanawa ko na ko, be. English, 65. Math, 60. Science, 69. Filipino, 63. Unsa man ning graduha, ni samot man kagamay. At least, walay line of 7. Ang mga kandidato, pareho ra nagmanguyab. Aron lang sugton, lukop ug panaad, apil bulan ug mga bituon kuno ihatag. Inig makuha na nila ang buto o buto, maamnisya na sa ilang mga kidiskurso. Kini pong mga butante, murag babayi nga humok og ilong. Kahibalo na nga ang nanguyab aduna nay kagahapon, sugton lang gihapon. Sure ka nga imo kong pangasawon? Sure na jud ko day. Ikaw akong pangasawon. Pero doon na naraba ko'y kagahapon. Way bilima na day kung doon na kay kagahapon. Total, ako, wala man po ko'y kaugmaon. Parison yun ay taday. Ikaw na ay kagahapon, ako walay kaugmaon.